برز إبراهيم سيدياني وزيدتر 6 مه روشا آلوز لهرم كردان هيا بطيبتي بشتي هلبجارتنا حفته هزيرانه روشا آوارته دست بكر و خورت كرد دست به کلان خندکا کرن او خورد بیجن ام پاراستنا گلی خود دکین لبله او کسین لهرمن خندکا دجین دبیجن اف خندک مدک آرمانجا دولته او هبونا و خندکا بوم گلک خرابه تو وک روشنبیر کرد تو تکای چه بیجی لسر سیاست خندکا سیاست کرچی خودجخه گوت یعنی اعتراف کرد نکا من انسان کی هنگش عقلی که هوا هنگش گزاری که هوا میزه بکر اون دزانه کی و سیاست هندکا جبو گل کرد و جبو ولایت کردستان تنی فلاکته چما فلاکته گلو هزار انسان کش کردن کردستان همو تال کردن 5 باجار کردستان خرابه کردن نه ام ببیجم بو چه یعنی گلک داویا 30-40 سال سرخابونه که گرتنه او گلانجی اقصا ببیجم بدل ندانه جبو سرخابونه جی اقصا بدل ندانه ام بوی چی وان بدلان دادن که دولت ترک دولت رومی ام دموکراتیک بکن بلا اردوغان سروک نبه başkan nebe iktidara Adalet ve Kalkınma Partisi davi be boy van hedefan davi netevi ne yani Türkiye Demokratik bugün iktidara AK Parti xilas be vana zaten Armanca CHP'ye Armanca MHP'ye Armanca Saadet Partisi'ye çıkas parti hene Armanca hemi yana va çima ev partiyin din jiboy ve Armanca yani jiboy xilas buna iktidara AK Parti jibo ne serok buna Erdoğan bu jibo Türkiye Demokratik bugün چما او وان خندکان چیناکن چما او ملتی خا سچمنین خا مالوان سورا خراو نازکن چما او جیانی وان را زهیر نازکن اگر اقصا بدل گران اقصا فلاکتک مزن لسر گلی کردان دتینی بلا آرمانجا ترجی مزن ببه یعنی وان بدلنا ancak مروف جبوی سرخابونی دده اما طلب انته اما آرمانجین گلی کچکن یعنی آرمانجین اون که مری تره هلبجارتنه مری پارتیان که آواده که تره هلبجارتنه اون تر ریا خواده ده آده که یعنی دنگتنه لناف بدل و آرمانجین دنگتنه ما مستپسپور سیاسی دبیجن دولت ترک و خندک که هجت او ایرشان لسر گله کرد چکه او گلک دیاره که اف سیاست بو کردا گلک خرابه به نیرینا تا پارتیا هدف چما پیشگیری دیده و سیاست هولی نباش هدف جی از باور دکم که لترسا پککی دنگی خدر نکه یعنی از باور دکم او سیاست مدارین هدفی گری مزن همبر و سیاست هندکی و یعنی از فکری وان ناستکم تلفون جی دکم قصه دکم تابوان همبر و سیاستینه اما وقتا میکروفونی دست بر تلویزیون قصه دکن اوجی گوتنا پارتی گوتنا هدف گوتنا پککی تکرار دکن دومی دکن اوجی نکارن تشکیل بکن اندامین و پارتیا نه نکارن آیکری قصه بکن نکارن دنگ بکن نکا امزبیجن روشنبرین کورس یا روشنبرین کورس پرن اما چند تنه دنگی خدم کن böylece devlet Türk barbara devlet İran barbara devlet işte Daesh barbara ve reis sıvıke ama revşenbirin evet rabe un böylece ve siyasete hendeka ve felaket seri geli Kürt haline ve ne rastı navejin çima navejin setem tırsı az baver dikim tırsı bele mamusta duran kalkan pişiyor çend haftaya gut meşaşeti kirli cezire u lebele aynı siyaseta hendek و لسشرنخ مسیبین او گاورجه بردوام کرد. گلو چما پکه که سیاست خنده که حق اصرار ده که او آرمانجا و تو چه بینی؟ یعنی یان وانا خواه قرار نادن. مروفک ببیجه که واه چوته و دیساجه این ریال دومی بکه به منطقی ممکن نه ولی نه یعنی مری چه اگه کدان میز بیجه یا خواه قرار نادن یعنی دولتی مزن akıl dedim bana. Kararı ya işte İran'da da ya Şam'da da ya Tehran'da da ya devletinde Rusya'da da başka türlü mümkün ne yani böyle ki var çevte ama disajı beki var mümkün ne ki ماموستا چند نویسکارن کرد نویسن خود دبیجن هرمی کردات والاکرن نیزه 500,000 کسان جوغور خود بردان و درکت پرانی واژه چونه روژاوای ترکیه او دبک و اف کس روبروی آسیمیلاسیون بن گلو تو پیوندی که چه نوبرا و خندکو او آسیمیلاسیون رد بینی ve asimilasyona berdevamdı ki devlet Kürt siyaseti yazı PKK yazı hareketi azadiye Kürt hevradıkın reji asimilasyonu çer hevradıkın kalu devlet Türk işte bir Türkiye asimiladı ki Kürditiye van vındadı ki
pek yani Kürt siyaseti jî aklê me de ideolojiyan tujî dike, kemalistiyê tujî dike. Yani va asimilasyona hevra dikir. Yani devlet û pek de hevra dikir. Birês İbrahîm Sedîyanî gelek spas ji bo beşdarbûna te.